ndabasuhuje mu izina rya Yesu. I greet you in Jesus' name. Ndabifuriza umugisha w'Imana. I wish you the blessing of God. Ni Pr Ntwarane Anastase mujye kuganira ijambo ry'Imana. I'm Pr Ntwarane Anastase. We are going to share the word of God. Tugiye gukomeza kuvuga ku rukundo rw'Imana. We are going to continue to talk about the love of God. Urukundo Imana idukunda. The love that God loves us. Reka dusenga Imana. Let us pray. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, turagushima kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. we thank you for this precious moment. Umugisha abana babagiye kumvira ijambo. Bless the people who are going to hear this word. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Ubushize twabonye ko mu isi nta handi hantu hari urukundo uretse ku Mana. In the previous lesson, we have seen that there is nowhere we can find love except to God. Kuko isi twabonye ko ikennye ibintu bitatu. Because you have seen that the earth is lacking three things. Isi ntigira urukundo, The earth lacks love, ntigira ukuri, it lacks the truth, kandi isi ntigira kwizera. and it also lacks the faith. Ariko iyo twakiye urukundo rw'Imana, But when we receive the love of God, iyo twakiye Kristo mu buzima bwacu, when we receive Christ in our lives, twakira urukundo rw'Imana. we also receive His love. Kandi hari urukundo rw'Imana, And where there is love of God, hari kwizera, there is faith, kandi hari ukuri. and there is also truth. Ndagira ngo rero turebe ijambo ry'Imana So I would like that we may look at the word of God mu rwandiko rwa Yohana, in the epistle of John, urwandiko rwa mbere rwa Yohana. the first epistle of John. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, In the first epistle of John, hari amagambo meza cyane nifuza ko twaganira. Igice cya kabiri, the first John chapter 2, murongo wa 6, verse 6. haravuga ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. It says that whoever claims to live in him must live as Jesus did. Ubushize twababwiye ibintu bitatu Previous session, ushobora gukora, ushobora kwakira kugira ngo wakire urukundo rw'Imana. in previous session we have told you three things that you must do so that you may receive the love of God. Wakirwa urukundo rutaba mu isi, So that you may be able to receive that love which is not urukundo in the earth. rwagaragajwe na Kristo. The love that have been revealed by Jesus Christ. Icya mbere ni ukwakira Kristo. The first is receiving Jesus Christ. Aho Kristo ari hari urukundo rw'Imana. Because where Christ is, there is love of God. Icya kabiri ni ukugira ijambo rye, The second is keeping His word. kuba mu ijambo rye. To live in His word. Aho ijambo rye riri hari urukundo rw'Imana. Because where His word is, there is love of God. Icya gatatu ni ukwakira umwuka The wera. third is receiving the Holy Spirit. Aho umwuka wera ari hari urukundo rw'Imana. Because where the Holy Spirit is, there is love of God. Bwa bukene bwose tubona isi ikennye bizanwa na Kristo n'ijambo rye n'umwuka wera. All of those things that you have, the word is lacking, they are brought by the love of God. Reka mvugeho gato kuri icyo cya mbere. I would like to talk about the first one. Ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye yuko uvuga ko ari muri we agomba kugenda nk'uko nawe yagendaga. According to the word that you have read, you have seen that whoever claims to live in him must live as Jesus did. Rero aho Kristo ari bivuze ko umutima arimo, uwo mutima utangira kubaho nk'uko Kristo yabagaho. Therefore, the heart that Jesus Christ is reigning, it means that this heart begin to practice how Jesus commands to live. Ntabwo twakira Yesu Kristo gusa mu buzima bwacu. We do not only receive Jesus Christ in our life, Ahubwo iyo Yesu aje mu buzima bwawe, aza kubaho mu buzima bwawe. but also when Jesus comes to your life, He comes to live in your life. Ukaba wavuga ngo si uriho, ni Kristo uriho muri. So that we may say that I'm not living, but Christ is living in me. Hari ibintu bitatu rero Kristo akora mu buzima bwawe iyo yajemo. So there are three things that Jesus does in your life when He is there. Ahindura imitekerereze yawe, It changes your way of thinking, ahindura ingeso zawe, it changes your behavior, kandi ahindura n'ibikorwa byawe. and He also changes your Kandi aho deeds. hose niho hagaragara urukundo. And we find the love in those three areas. Rero ndabifuriza kwakira Kristo, So I wish you to receive Jesus Christ, Yesu kandi abe mu buzima bwanyu, akomeze kuba aba ari we ubaho. and I wish that He may live in your life. Yesu abeho muri wowe, I wish that Jesus may live in you, n'urukundo rw'Imana ruzagaragara. so that the love of God will be upon you. Imana ibaho umugisha. May God bless you. Reka tubasengere. Let us pray. Yesu ni muzima, Jesus is alive, turabyizera. and we believe in that. Amen. Amen. Mana umugisha abana bawe, Father, bless your people. bagire neza Do good to them. mu izina rya Yesu. In Jesus' name, Urukundo rwawe may your love rubaganze be upon mu them. izina rya In Yesu. Jesus' name. Amen. Amen.